Hello, welcome back to my channel, Semjabane Manipur. Ngasi gi use car da mulai. Mayam gi namakta purga laksari ne ngasi gi use car. Aidi ngasi gi use car se han ga kitang different way ni ko. Maram di mayam kitang koi gi budget friendly way ba. Adu gomba under koi gi 3 lakhs ki budget lay ba. Dum makal gi gari ngata ne mayam ngasi na pujar ko do se. Adu mayam miyang tam ne se. Adom gi apa ba. Adom yarong ga drive ne khali ngasi gi gari si jo. Adu yeng mineral ga khang ani. Adu Ma'am, koi channel si nong na thing na biyaw gadi subscribe, like and share share to san meram ko aduga kari nova koi no ma'am kari ga mai le na ba video sing puro la ko miss hoy na ba have da ado ma'am how se video se ngasi gi video se sidagi hane ta hujara ge front look sama smile lai rani ai video se yam sang dana mo na jar ke dum thar thu na zara launa tok jar ke star de hane dum hujara ge star se condition je front look smile lai re ko color si chu yong yeng biro ma'am ge dum pam ya di sina kano lai re tayar gi condition ko aduga ma gi moi se loi price se loi e thet kane kana sina yeng bi ne so dum so mai dum sim yeng bi ya re ko model 2010 gi ne ko kilometer koi gi around koi 47000 nearly 58 ni ko my price koi gi 1,95,000 smile lai ko my vxi ni registration je koi west bengal da number lai ko adu sum som gi number loi phang gani ko sina manung gi ni ko manung gi interior smile lai gini jaro nam ta lai re aduga ani suba si jo koi gi a star ni ko si jo koi gray color ha bitare smile lai gini ko Sigi is smile like any they are the color simidi yare duga magi colors combinations koi orange color ga smile dual tone smile same je le moina customize to sol mai tar magi price is sim le jare 245 ta lai go adu masi my model 2013 gi model oi deni duga magi kilometer je 35000 mai tawre ZXi top model oi deni go sigi star jinamo front look smile like ni adu my maning gi so a bit uchara ki go Maning gi looks in smile urani go adu go song is am yeng bir maning ulo dre song gi koi ang je smile lai rani ABS ko lo yaura ni go ZXi na soin thare simai manung gi do ha pedang ula ke ko ma tang sil le do oh am manung gi looks smile ta guni go power window loi la oi ran mana mathang da mo mathang ju a star ni thang di ngasi de a star gi series ta lai ko mathang di a star ju si ango buni white ta mu lai re mana vxi oi du ni ko franja te ar no smile urani aro smile lai re side ki maning gi ju a pit bol ke maning smile urani ko aduga ai da petang gi nganjar ke manung biji ko manung smile lai gini switch kitang si medi kitang sigai be aure sit height adjustment lo yaure ko sig de adu mathang da mo koi gi alto da keten mayam na yam na pam na sinaba thau samsa da gari makhalam ne si jo koi front look se smile lai rani ko color je blue da ni adu sina keno rani price 285 under 3 lakh ki budget ngato ni ko 2015 adu ga sina vxi do ni ko running kilometer je 64000 smile lai ko 2015 ina adu yeng se manung gi kamai to ke have do sini manung gi smile lagi ni adum nuai na adum phana na han amana phana gyan dan sine ge thoge har ga di si sudum yare maning is set mai le re ko ready to drive have tare jidum purm thau sakhi ya ve condition ngata ne le maning ge look smile le
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯜꯇꯣ 800 ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯃꯣꯇꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ LXIꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ 2,30,000 model Alto LXI 2012 निको 82,000 किलोमीटर रन तौरे स्माइना मागी फ्रंट स्माइ उगनिको टायर की कंडीशन स्माइला आनी आदुगा मनुंग जा पे उलके मनुंग की इंटीरियर से तुम नालीको सिजो मोंग तान लेदीको मनिंग की स्माइल लेनिको अदुगा सिजना कोई I10 निको अनोवा I10 दुने अनोवा I10 अना कोई आरीबा हान फर्स्ट टॉप तुगी हेक नेक्स्ट लाख को कनो नि सेकंड कनो रोय दुनिको सिगी लुक्स म फ्रंट की स्माइल लेने अदुगा सिगी मागे मोई प्राइस स्माइनी इरे 2,35,000 माने 2013 गिने 80,000 मुक थावरेको अदुगा कनो स्पोर्ट वेरिएंट ओइदेबुको सिगी जा टर्न इंडिकेटर साइड लो याउसरे अदुगा इदि कितांग दि मोले दि साम द वे आइतारे टायर न स्माइल लेगनिको अदुगा मागी सोन अदुम हांगनी मनिंग जे मनुंग रापे उलके ऑल पावर विंडो ओइरानिको अदुगे से पावर बिंग की सेटिंग स्माइल ला लाखनी अदि सिट स्माइल लाखनी मनुंग के इंटीरियर स्माइल लेरे अदु मनिंग जो पे उचरके मनिंग के रेयर वाइपर याउजरे डिफोगर यावरेको अदुम मनिंग के येंग मदुम फजरे हाबता अदुगा मो मथंग द मुक्सी जो अल्टो 800 ने तो 800 स्माइ तवेको ꯀꯩꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯌꯔꯗꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ 2016 ꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯅ 2,48,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯟꯅꯤꯡ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 37,000 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯦ LXI ꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ इंटीरियर पूरा ब्लैक ने स्माइल ले रहे मनिंग जो ममांग इंटीरियर स्माइल ले रहे अरे मनिंग की स्माइल को उड़ने लुक से अदुगा मथंग अमु येंग मिना से सिना मो I10 सिना आहानबा कनो दने को 2010 गिने मागी प्राइस 195 ले स्माइल 50,000 किलोमीटर स्माइल स्पोर्ट्स सोइदुनिको अदो इंटीरियर से युलखि तौनी चंगम खितंग नाते चाद्रे अदो कोनाई तौजरागे अदुगा मथंग दमु लाखदोइसे सिसना मु ला सै हापागे मागी केनो सिंदो सि हान येंगमिनरसिगो सिलेरे केटेने हिजो लुक सेंग बियो मांगे माइ लेरे कलर याम फजना मोंग ताना मेंटेन तौर लेरे हाब तारे सिजु 2,95,000 2015 गिनिको 39,000 40,000 किलोमीटर अराउंड मैंने हाइब दिया है VXI वेरिएंट हो दिनिको मनिंग जू लके स्माइल ले मनुंग जिना रागुमा तुम कोई अल्टो दा खितंग अपग्रेड तौनी आगदी अल्टो K10 जे तुम कंसीडर तौबे याइको अदुगा सी मनिंगी हाइफेट उलके मनिंग इस माइ उरनिको कलर या मोंग तारे हाब तारे अदुगा सिसुनी अल्टो K10 द मखल अहुम लेगनिको कलर ऑप्शन लोइ तोंग सिल्वर लेरे रेड लेरे दगी अमना केनो से ब्लू हाब तारे स्माइल लोइ लेगनि अदुगा नेक्स्ट सि लेरे फोटो सिना यामना सिंपलिस्टिक ओइना दम लेमना अहल अमन थौबदा यामना नुवाइगदोबा यामना फजबा इंगना तमना थौबदा नुवाइगदोबा गाड़ी ने सिनि माइ लुक माइ प्राइस सिदि इरे 1,90,000 लेरेको अदुगा 2010 गिनि 10 लास्ट हाइबा दारे 21,000 किलोमीटर
loimak number se NOC da loi lai nga thane du number su dum se gi loimak change tawra loi lakhani ko si leire aduga ayamba mamangi khoi gari habe tare mamangi gari ge to ayamba di khas sat khra habe tare loinak ti satri khara lairi ado ayamba di loi sat khra habe tare ado mathang amuk ai gari last ta ai gari ama hapcharake yamgi yamna pamna sinaba tang premium oiba habe tare tang premium segment da lakpa si price 3 lakh ki mathak habe tare sigi sini Swift VXI interior ji han ula ge sina interior ji am yem biro dum chrome treatment ga padana tawi manung ga je seat ka je leather seat yam na mong tan yaw ni habe tare sigi price đây 3.80 lakh 3,80,000 2015 last 16 hai ni ko VXI Swift gray color da ko si turn indicator war be keno ga se side indicator se lo ya war be da from the treatment padana tawre ma customize padana tawra ga lai ba gari ne tayar ga ju pura pure ahan bane smile lai re side looks ta ya petang usara ke sini koigi hairiba ngasi koigi under 3 lakh ki budget petang friendly oi ba ngasi tongan ba video ma semjagram matungda video je swai da sum losin jarage ado kana ko machine housing hairiba gari sing gi yeng bi ge har ga di adum singmerong car bazar ki lak biro aduga yeng bi ya gani aduga I quoting number su description after amage aduga mayam na toina hangbirak pa question ama khakna koigi gari se koigi loan da lobu ya bra EMI gi through the tawga lobu ya bra haibigi question duma toina lae madu koigi irang laigibna maram oirakan da haiba tare koi matam kara close option jare aduna khara matam gi matung ina haiba tare amuk koi loan gi facility je update lakpa ya aduda ai update adum pijarake adu baw thang ngai mi se haiba tare ado ngasi de swai da sum lusen jage video se angya no video ngai mi se